الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر سيبي يبي الإسلام لم فوتنا أن سلمناغو كسل سلمناغو الإسلام لم بيأون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كوني باودون haray ko hollugol wondema ko fottini en ɗo hande ko fuɗɗagol firugol deftere teddunde nden qur'ani on darsu men on hande ko firugol suratul fatiha haray lam wi'a wa billahi tawfiq ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim o suratu tedduɗo ɗo ko makkiyankejo ayaje makko ɗen ko ɗe jeɗɗi e ijma'u ko innira fatiha ko tawde deftere mawnude nden qur'ani on ko kanko o fuɗɗori nokku ko woni ɗon de ko arande qur'ani on ka rewindirgol suratuji wona ka jippingol ɗi kañum o suratu wondude raɓɓiɗugol makko on e ñoggagol makko on himo mooɓi manaji qur'ani on himo addi tugale dina kan e calɗi dina kan hingol way wono yumma bange ɗiya suratuji luttuɗi ko fi ɗumgol innirte ummul kitabi sabu hingol mooɓi tugale fandareji ɗin fof telema firugol kalfeje mayre on e ɓangingol ma'anaji mayre on en wiyay bismillahir rahmanir rahim ismu on ko lafdu tindinayɗo e jaati ma ma'ana nahwiyankoɓen hino lutodiri koye honɗum o itta basariyankoɓen hino yaari wondema ko o sekaɗo e assunuwo ɗum ko towugol firata o wi'a ismu tawde jom mayre inde nden hino e nokku ɓantorɗo nde jantawol jom mayre on ko ɓantorta ko jurol mayre jurol inde nden ko fiyankoɓen kamɓe ɓe wi'i wondema ko sekaɗo e assimatu ɗum ko mande sabu inde ko mande wonande jom mayre ɓe yimi wondema aslu ismu ko wasmu mo haqqigu wonayi nun yaari wondema ko konngol basariyankoɓen ɓuri jiccude sabu ko wiyete e tashiru ismu ko sumayyu e jam'u makko on ko asma'u tashiru non e jam'u ko ruttay ɗum piiji ɗi e asli majji on si wonno hara asli ismu on ko wasmu wono kufiyankoɓen holliri non ko wiyete no e jam'u makko on ko awsamu ma e tashiru makko on ko wusaymu laful jalalati on ɗum ko allahu ko inde nde o weddudi kanko subhanahu wa ta'ala nde wellitetake e hoore tana makko o kafidande hay e goto Qurtubi hino wi wondema allahu ko kayre woni ɓurde mawnude e inde makko ɗen subhanahu ɓurde moɓude e inde ɗen ha yoga e karankoɓe wi'i wondema ko kayre woni ismullahi l azam inde allah ɓurde nde mawnude hay fus inniteraki nde tana makko ko fi ɗum nde wonani nde wattake mufanna nde wattake jammu ko allahu woni inde woodinɗon gonɗuɗon moɓuɗon sifaji allah yankoji ɗin siforɗo on sifaji jowirankaakoji ɗin weddorɗo on goodal haqiqi yanke wangal wonɗon weweteɗo ala ko wona kanko subhanahu warrahmani rrahimi innon ko sifaji ɗiɗi seekaɗi e arrahma arrahmatu noon ka lasli luga ko firata ko newende wonde ɓernde yottinayde e moƴƴingol
o sifa ɗo noon o hawrata wonnugol sifa wonande allahu. ko feeɗi yoga e karmakoɓe ɓen firrimo faalede moƴƴingol, woɓɓe go firrimo moƴƴingol ngol tigiri e jaati muɗum. kono ko hawrodiri e laawol moƴƴuɓe feƴƴuɓe ɓen ko nde wi'ete wondema ko o sifa daraniɗo jaati allah kin, en anda haqiqa makko on, ko anduɗen ko batte makko on, ɗum ko moƴƴingol ngol. on ngol karmakoɓe ɓen hino ɗuuɗi moƴƴa e hoore jeydigal wonugal hakkunde ɗi sifaji ɗoɗe. yoga e maɓɓe hino wi'a wondema arrahmani ko woni ma'ana muɗum ko neminayɗo e dendanagal tagefa ngo, e arrahimi ko woni ma'ana muɗum ko neminayɗo e julɓe ɓen tun. woɓɓe go hino wi'a wondema arrahmani ko neminayɗo ne'maji mawnuɗi ɗin, e arrahimi ko neminayɗo ne'maji sewɗi ɗin. fedde tataɓere goo hino wi'a wondema sifaji ɗin ɗiɗi ko marɗi ma'ana gooto. ɗiɗaɓo on ko arani ko fii tentingol arano o. kono mo haqiquna e gandiɗuɓe ɓen hino wi'a wondema sifaji ɗin ɗiɗi ɗi ala ma'ana gooto, mo ɓe hino ayni e muɗum ma'ana mo aynaka e oya. ɓe inni farrahmanu ko woni ma'ana muɗum ko azimu rahma, ko mawnuɗo yurmede. sabu wasnu fa'lan ko sighatu mubalagati fi kathrati shay'i wa azamatihi. sighatu fa'lan ko sighatu fantinagol e ɗuɗɗingol hunde e mawnugol hunde. wono abban warrahimu ɓeyni ma'ana muɗum ko da'imu rahmati, ko duumiɗo yurmede. sabu sigha makko on ko fa'il, ko gollitirteɗo e sifaji duumiɗi, wono karim e zarif. asikkayma ko wi'a ko innugol mawnuɗo yurmede duumide. hino woodi wi'uɓe kay wondema arrahmani ko sifatu zatiyatun, ko sifa zatiyankejo, ko kanko woni iwdi yurmede nden e moƴƴingol ngol. arrahim ɓeyni ko sifatu fi'ilin, ko sifatu fi'il tindinayɗo e yottagol yurmede nden e moƴƴingol ngol faade neminaɗon e muɗum. yoga e karmakoɓe go wi'i wondema e haqqille maɓɓe ɗen ko golkol ngol ɗoɗe ɓuri sellude e konnguli ɗin, sabu hertingol yoga e sifaji ɗin e nemaji sewɗi ɗin ma hertingol e yoga e neminaɓe ɓen dalil fus ala e muɗum. wono woyri noon kay newnetake ka wi'ete ka qur'ani kalima hino janta ɓawo goɗɗo goo fi tentingol tun kalima atta ɗon jantede. aljar wal majrur on ka bismi ko yowitiɗo e mahdhufin ko monta taqdiruhu he hoddirgol mungol ko innugol abtadiu lam fuɗɗade. sen ƴetti ma'ana haray ko nu wiyeten ko lam fuɗɗade jande an nden komi barkinorɗo ɓeydorɗo inde allahu o wonɗo arano sakkitoro feeñuɗo wirniɗo omo yurmede muɗum yaadani kala hunde. lam woɗɗito e koko ɓe majjuɓe waɗayno e ɓe sirkoɓe fuɗɗorgol jande maɓɓe nden e golleji maɓɓe ɗin inde laata ma uzza ma ko wona ɗiɗoɗe e allahji fenandeji. karmakoɓe ɓen hino fotti wondema bismillahi on ko geɓal e suratu namli kawdali ɗon de innahu min sulaymana wa innahu bismillahi rrahmani rrahim. refti ɓe nutodiri ɓawo ɗum ɗoɗe fi wonnugol mo ko o aya jeytiɗo wonan ɗo hoore muɗum, ko jippinaɗo laawol gotol fi sernugol hakkude simoje ɗen, ma wonnugol mo ko aya jeyaɗo e fatiha e kala e suratuji ɗin. yo gam maɓɓe hino wi'a wondema bismillahi on ko aya jeyaɗo e fatiha on e kala e suratuji ɗin. hino jeeya e dalillaji maɓɓe ɗin wonnugol ngol salafu en ɓe dabintinnimo ka kamiluje wondude e yamirgol
weddingol ɓurani on e ko tawaka e makko. Ko fi ɗum waɗi ɓe windali amina. ɗum ɗum tabintini wondema bisimillahi on ko geɓal e fatiha on e kala e suratuji ɗin. ko ɗum ɗo ibnu abbas wa ibnu umar wa abu hurayra wa sa'id bun jubair wa shafi'i wa ahmad e goto e konngudi makko ɗin yaari. woɓɓe goo hino wi'a wondema bisimillahi on ko aya mo jeyaka e fatiha o jeyaka kay e ɗi a suratuji luttuɗi. ɓeyni wondema ko aya weddiɗo jeytiɗo jeeɗo e ɓurani on ko jippinira ko fi sirlugol hakkunde suratuji ɗin e fi barkinorgol mo e fuɗɗorgol mo. hen jeeya e hujjaji maɓɓe ɗin wonugol si o wonno ko aya e fatiha on ma e kala e suratuji ɗin himɓe ɓen lutodirtano e muɗum, konngudi maɓɓe ɗin yeddodirtano, kono noon kay lutodira yaniri hakkunde maɓɓe fi waɗɗagol janngugol mo ka julde e feññingol mo wa suuɗugol mo so tawi hawli o janngama. hara fi haɓon innugol e o masala ɗo de haray ruttorde munden ko ka defte fiqihu e ka defte tafsiru toɗɗade fi tafsirugol ayeje ñawoje ɗen. hara enen en juutinta yewtere nden e muɗum ɗo de. alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim. alhamdu ko firata ko mantore waɗirane ɗengal ngal e hoore moƴƴere ardude ga e cuɓal. rabbil alamin ko firata ko malikhim ko jeyɗoɓe on, sabu arrabbu ko masdaru rabbahu. si tawi hawri ane imo ha o yettike seeɗa seeɗa darja timmal ko jiyaɗo e inde Allah ɗen. o wellitetake tanama ko kona o wona himo tongira goɗɗum. wi'e rabbu dari ay sahibuha wa malikuha, a hattata e rabbu on tun. wal alamina ononde ko jamu alamin ko kala ko woda ko wona allahu. Qurtubiyu himo holli wondema al alamina ko itta ɗum e al alam wal alama, sabu ko tindinayi ɗum e wodinɗo hunde nden. kala hunde heno tindini e wodinɗo nden. wi'a kadi wondema ko fanda e alamina ko ulul ilmi min al insi wal jinni wal malaikati. ɗum non kay ko goto e konguɗi jolɗi ɗin e firugol halfere nden. suratu fatiha ɗo de hino udditori o jumla tedduɗo ɗo de alhamdulillahi rabbil alamina, tawde kanko subhanahu wa ta'ala ko kanko woni arano kala hunde, sakkitoro kala hunde, e fi yo andin en kanko subhanahu wa ta'ala nde fuɗɗoren defte men nin, yewtereji men ɗin, yettugol mo e mantugol mo. maana wono ibnu jariri yewteri non ko innugol yettore nden ko hertaninde allahu ga e dende dangal ko rewete kon ko wona kanko, e ga e dende dangal ko tagge taggefa makko ngon, sabu ko neminiri kon jaaɓe makko ɓen ne e maji ɗi lintetake, ɗi hay goto wawata huɓitugol kaddi muɗum. heno jiya e majji ko newnani kon tere ɓalli hellifaɓe ɓen fi tottugol farillaji makko ɗin, wonnude ko fontaniɓe kon kaduna maɓɓe e arsike o ñammini ɓe ñameteji nguure, wondude hara ɓe ala haqqe wo hoore makko, e wondude ko findinani ɓe kon, o noddiɓe e sababuji tottayiɗi e wernede e galle ñiɓal ngal, ɗum ko ka aljanna. no wodani jomi meɗen yettore e hoore ɗi piƴi ɗo fof ko arande ka sakkitorde. ayan ɗo de himo irri no feeñiri tapitugol mantore nden wona
wonande allahu e wondema hay gooto hana nde poɗodira e makko jarnore ma mantore ko kanko woni jomirawo windereji ɗi. jumlatu alhamdulillahi on ɗo de ko nafayɗo raɓɓinɗugol jantore nden e kanko Allah subhanahu wa ta'ala ono wiwgol ɓengol ka haala arabu alkaramu fil arabi. allon ɗo de ko nafayɗo istigraqu ay dendanangal noneji mantore ko tabitan ɗum Allahu rabbul alamina joma windereji ni ko mantore nden wonani ko raɓɓiɗinna ɗum ka haqiqa e Allahu sabu kala ko handi mantede haray ɗum ko iwri ko gaa e Allahu otorre mum nden kay ko faade Allahu sabu kanko woni taguɗo kala hunde ko ardinante e yoga himɓe ɓen e mantore e jarnore fiigo ɓe moƴƴini ka haqiqa ko jarnugol Allah sabu ko kanko walli ɓe e laatingol golle ɗen. suratu on o udditorali sigatul amri o wi ihmadullaha o udditori sigatul khabar o wini alhamdulillahi sabu yamirore amru ko yottinay ɗum at taklif ko yottinay ɗum waɗɗingol eɗen andi noon haray wonkiji ɗin hino daga labuddaji ɗin sayiji goo Allahu subhanahu kawo fuɗɗaniɓe sharia keso labuddaji kesi ɗiɓe wowta o wowtini wonkiji maɓɓe ɗin seeɗa seeɗa ɗin labuddaji o ardi yewtere nden sigatul khabar fi yurmede ɓe fi wota wonu labudda hoore maɓɓe ummorde ka fuɗɗode ɓe wowtira seeɗa seeɗa labuddaji ɗin arira seeɗa seeɗa. yoga mufassiruna en hino yewti fi hikma wonɗo e ko sura ton fuɗɗori alhamdulillahi o fuɗɗorali wono almadhu lillahi ma assukru lillahi ɓe wi wondema almadhu hino huuɓi ɓuri alhamdu alhamdu kay hino huuɓi ɓuri assukru amma ɓangingol ko almadhu huuɓi kon ɓuri alhamdu ko tawde almadhu ko gasanayi ɗum ko mari haqqille e ko ala haqqille ɗa wawi waɗugol maduhu hoore gorko haqqilɗo waɗiramo maduhu fi noneji ɓure makko ɗen ko wono noon kay hino newo ka waɗa maduhu hoore kanŋe ma hoore oto sabu labede bandi mundin en andi almaduhu hino gasana ko mari haqqille ko ala haqqille fo amma alhamdu kañum gasanta ko wona waɗuɗo hara ko suɓiɗo en andi haray almaduhu hino huuɓi ɓuri alhamdu amma ɓangingogol wondema alhamdu hino huuɓi ɓuri assukru sabu alhamdu ko ibara ga e mawningol waɗuɗo sabu ko wi e makko e nemingol foti noon hara nemingol ngol ko yottingol e maɗa ma e tana maɗa amma assukru noon ko ibara ga e mawningol waɗuɗo on sabu nemingol yottingol ma ɗum noon tabintinni wono jantorɗen noon wondema almadhu heno huuɓi ɓuri alhamdu e wondema alhamdu kañum kay heno huuɓi ɓuri assukru tawi hawri noon andi ɗum noon de hara en wiyey ko waɗi kon ha o innali almaduhu lillahi ko tawde en ɓangini wondema almaduhu heno gasana waɗuɗo suɓiɗo wono gasiranta kay waɗuɗo harna suɓiɗo mo wala haqqille e wondema kay alhamdu ko gasanta ko wonande waɗuɗo marɗo haqqille heno wayi wono dalol makko ngol alhamdulillahi ko feñjingol wondema ko kanko suɓi fi woodingol nde windere ɗoɗe ko waɗuɗo suɓiɗo wona o forsaɗo ko waɗi kay ha o wiyali assukru lillahi ko tawde en ɓangini wondema assukru ko ibara ga e mawningol waɗuɗo on sabu
nemingol yottingol ma. Ɗum ɗo holli wondema neɗɗo on so tawi hawri o jantike mawningol nemin ɗon, sabu nemingol yottingol mo haray wonay ɗaɓɓere makko nden ko yottagol ne'ema e makko kanko tun. ɗum ɗon non ko darja jasuɗo wonande julɗo. ko fi ɗum o wi'ani alhamdulillahi. ɗum ɗo heno tindina haray wondema jeyaɗo o ko yettirimo ko tawde ko handuɗo yettede, wona fi tun wondema o yettini ne'ema e makko. Allahu heno sifi ɗo le lafzul jalalati on sifa arrububiya lil alamina, fi ɗum ɗo yo tindin e dalil handugol mugol yettede kanko tun. E fi ɓanginalngol ka jeyaɓe makko ɓen wondema ko ɓe teddinaɓe ka joomi maɓɓe, sabu yamirore nde alda e fewtingol haray hino e mayre joopagol yawitagol haqqille yamiraɗo on. amma no tawi yamirone ɗen ko ellinande ko addande ella ko waɗi hande waɗira, haray hino e muɗum joopagol laaɓugol haqqille yamiraɓe ɓen. haray noon joopagol laaɓugol haqqille enen yamiraɓe ɓen ɗo ɗe enen banu adama on, haray hino e muɗum teddingol en e ɓantugol fi meɗen. asikem allahu ko o daali ko innugol waɗe mantoje mon ɗin yettoje mon ɗin wonandi am min tun, sabu ko min woni jawmirawo windereji ɗin. ko min reni on denka an kan, mi ne'i on gila kami woodini on immorde e loopal ha wonɗon haqqilɓe mejitatoɓe. subhanahu wa ta'ala himo jokkintini o sifa ɗo e ɗum ko rabbil alamina on sifa go, ɗum ko arrahmanir rahim, sabu hikmaji buy ɓantiɗi. ko ɓuri feeñugol e majji on ko tawde sifa rabbil alamina on ay jeyɗoɓe on hino wawi irtude wonkiji ɗin kulol, sabu ne owo hino andira wonugol dolnotoɗo tampinayɗo. ɗum ɗon non haray ɗuytay e labede newugol ngol, ɗuytay e ɓural newugol ngol. ko fewi ɗum o cinkidiri sifa on, sifa wonugol mo ngol ko one obo wonugol mo ngol kay ko hewɗo yurmede duumiɗo yurmede. fi ɗum ɗon yo riwu o ihtimaluɗoɗe e fi jaɓe makko ɓen yo faamu wondema jomirankako yagal makko ngal wonande ɓe iwdi mundin ko huɓugol yurmede makko nden e moftugol moƴƴingol makko ngol, ko sabu yurmede makko nden ɓe wona e woodinede, e ko sabu yurmede makko nden ɓe woni e fellitagol, ɓe woni e arsikede, ko sabu yurmede makko nden ɓe mintinoyte ɓe landitoye. harayno sikke ala wondema hino e o faamingol ɗoɗe reɗɗingol ɓe e yettugol mo e rewugol mo e noddugol ɓe nde ɓe ñiiɓina gurda maɓɓe ɗan e yurmede e moƴƴingol, hara wona e bewre e tooñe, sabu yurmeteɓe ɓen ko kamɓe allahu yurmete. o daali kadi maliki yawmiddin, ay ɓawo o ɓanginani en kanko subhanahu wa ta'ala waɗɗinɗi yettugol mo ngol e wondema ko kanko tun handi yettede, sabu kanko woni ne'owo on duumiɗo yurmede on neminayɗo on, o jokkintini ɗon ɗe ɓangingol wondema ko kanko woni jeyɗo ñalande joddi ndin. wal maliku ko sifa ittaɗo e almilku, wondude e masugol mimu on poccalli, maana muɗum ko jeygol hunde, wondude e wawugol filitagol e mayre. yawmum kam mbowdi ko jamanu wonayɗo hakkunde fuɗɗugol e mutugol nange ngen, kono wona ɗum fandaɗoɗe. ko fandaɗo kon ko jamanu welditaɗo ɗum ko ñande dargal ngal. amma addinu ɗum ko firata ko aljazau wal hisabu, ko joddi e ñawore. hino wiye duntuhu bima sana, mi yoɓimo ko o golli kon, ay jazaytuhu ala sani'ihi,
hino jeeya e muɗum ko ɓe wiyata kama tadinu tudanu ko no gollirta nun yoɓirteɗa. heno e hadise kay fillaɗo ga en laaɗo alayhi salatu wassalam kaɓe maaki alkayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al mawti, ko woni ƴoƴuɗo ko on ñawuɗo hoore muɗum o gollani ko woni ɓaawo mayde nden. ay man hasaba nafsahu ko on ñawuɗo hoore muɗum. ma'ana aya on ko innugol wondema o firlitoyto e feññakeji ñalande joddi ndin e ñawugol e yoɓugol e lettugol ono fellitagol jeyɗo e hunde nde o jeeyi. wona o daaliri noon e aya goo yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillahi. hino ɗo kay nun jande goo ɗum ko jangin innugol maliki yawmiddini. ɗum ɗon hara maliku on ko itta ko almulku, wondude e masugol mimu on tural. haray ɗon de ma'ana on ko wonata ko wonugol ko kanko woni fewjowo wonande yami waɗi ñalande joddi ndin. e wonde ma nde ñande haray mo ƴelliti hoore lamɓe ɓen fof. kala hunde e ngal ñallal ɗon de ko dogayde e yamirore makko nden. kala fillitagol nde ñande ko siinetende jurol inde makko nden. wona o daaliri noon limanil mulkul yawma lillahi lwahidi lqahhar. imamu ibnu kathir hino holli ɗo de wondema ko hertiniri laamu ngu ñalani joddi ndin ma jeyangal ñalani joddi ndin ɗum no riwataɗi ga e ko wona nden ñande, sabu ardike humpitugol wondema ko kanko woni jomirawo windereji ɗin. ɗum ɗo noon ko huuɓu ɗum aɗu noon e laakara on fof. ko laafani ɗo de e yawmi dini ko tawde nde ñande hay gooto nodditotako hay fus, hay gooto yewtata ko wona e dungaye makko. wona o daaliri noon yawma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rrahmanu wa qala sawaba. ko kanko woni lamɗon ka haqiqa. himo daali huwa allahu alladhi la ilaha illa huwa almaliku alquddusu salam. hino ka sahihayni ga e abi hurayra ga e nulaɗo sallallahu alayhi wa sallama ɓe maaki yaqbidu llahu al ard wa yatwi as-samaa bi yamini thumma yaqul ana almaliku ayna muluku al ard ayna aljabbarun ayna almutakabbirun. allahu tamoyay leydi ndin o tagga kam won ka ñaama makko refti o daala ko min woni lamɗo on, ko honto lamɓe leydi ndin woni, ko honto dundarankeɓe ɓen woni, ko honto mawnintiniɓe ɓen woni. ibnu kathir wi wondema ko tana makko innaka aduna lamɗo maliku ko e laawol majjasi tun, ko e laawol luɓagol, wonaka haqiqa. wono o daaliri noon inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika. haray noon heno e ɗi sifaji ɗo de waɗanaɗi allahu wonugol mo ngol ko jooma wonande windereji ɗin, ko lanɗo, ko jeyɗo yamirore nden nde fof ñande joddi ndin, ɓaawo tindingol e hertinangol mo yettore e mantore. kawɗali ɗon e alhamdulillahi hino e ɗum ɗo fop dalil wondema on mo sifaji muɗum woni ɗum ɗo de haray hay goto wona hino handi e yettede e mantore ɓuri mo. ko kanko san handi e muɗum ka haqiqa, hay goto handa e muɗum ko wona kanko. haray non taskiɗo o aya tedduɗo ɗo de o iyey wondema o aya ɗo de ko yottorde ɓurde moƴƴude e newgol neɗɗanke e fofugol limanu logguɗo e ɓernde makko nden. sabu si tawi o gonɗini wonnema hino woodi ñalande de moƴƴereji moƴƴinayɗo feeñoyta e muɗum, boyeji bonnayɗo feeñoyta e muɗum, e wondema ardungal hoore ñawoje ɗen fof e ngal ñallal ɗon de ko hertani ɗum allahu haray
o ɓeyday tinnagol e naatugol e laawol feewugol ngol. o daali kadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ɗe aaji tati ardiiɗe o aya ɗo ɗe hiɗe ari fi qirragol allahnkaku allah ngun jomirankaaku yagal makko ngal, mawnugol makko ngol, yaajugol yurmede makko nden. on tuma o aya ɗo kay ari fi qirragol wondema on handuɗo reweede, on handuɗo nde reweten nde ɗaɓɓirten ballal ko kanko o mo ɗi sifaji muɗum ɗo ɗe feeñi, o mo mangu muɗum ɗo ɗe feeñi, o mo laamu muɗum tabiti hoore tagu ngun fo. lafdu iyahum ko damiru munfasil. ibara ton ɗo ɗe hino nafa wondema ɗoftare yottinde hattirde kaddi e yankinagol e hoykinagol e mawningol e dewal laaɓungal. haray julɗo hino heɓira ɗiɗo de jurol finñakeji ɗiɗi: laɓɓinalngol dewal ngal wonande allahu e hawrodirgol maggal e ko nulaɗo ardi e mum kon sallallahu alayhi wa sallam. al isti'anatu ko ɗaɓɓugol ballal fi hunnalngol goɗɗum e huɓɓindinnagol e golle mum ɗen. ma'ana mum ko innugol ko fima antum joomi amen min yankinanto min hoykinanto. a aynirimen nden kama kan, a suddirimen yurmede ma nden, minen kadi min hertinante ɗaɓɓirgol ma ballal e hoore ɗoftagol ma e hoore piññake jamin ɗin fof. min fewtinta nde ɗaɓɓere ɗo ɗe e goɗɗo go mo wona an. ko an tun woni handuɗo dewal, ko an woni wawuɗo kala hunde, ko an woni anduɗo peeji ɗin fof werniɗi e feeñuɗi, hay fus fuɗantako ma. o ardini ɗo ɗe almabudu ala al ibada ko rewete kon hoore golle ɗen, ɗum ko rewugol ngol fi yo nafu ɗaɓɓiɗullugol ibada on hoore makko. ɗum waɗa ha yottina e wotindinnugol laaɓungol. o daali na'budu wondude e nunul jama'a o innali abudu fi ɗum non yo tindin wondema dewal ko ɓuri moƴƴude ko ndengal wonta e jama'a gonɗinɓe, e fi hollugol wondema julɓe ɓen, julɓe laɓɓinɓe ɓen ɓe wona e pottal maɓɓe ngal e gotan kaaguyagal maɓɓe ngal wa nokku nde goto kala e maɓɓe daroto e yewtere ga e feññakeji maɓɓe feeñuɗi ɗin e ɗi feeñaɗin darode maɓɓe ɓe fof. wonon laaɗo makiri noon e hadise: almu'minuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum wa hum yadun ala man siwahum. ɓe maki wondema almu'minuna tatakafa'u dima'uhum, julɓe ɓen ƴiƴa maɓɓe ɓe ɗan hino yerudira. si goɗɗo ɓurɗo jasude wari alinjo ɓurɗo on teddude, haray fi yottagol ƴiƴam waraɗo tedduɗo on ko aden goto warete, fi goto himɓe ɗi waretake. wa yas'a bi dhimmatihim adnahum ko fanditi ɗon de ko wondema si ɓurɗo jasude julɓe ɓen holni goɗɗo, haray ɓe luttuɓe fop haray waɗɗike ɓe kamɓe kay holnugol mo. kawmaki ɗon kay wohum yadun wahidun ala man siwahum ko innugol heɓe wawi wasi koɓe jungo woto e wallodiral e hoore mowona kamɓe e hoore gaño maɓɓe. o ardini kay ibada on hoore isti'ana on fi wonugol ibada on ko wasila faade al isti'ana on e hollugol wondema haray ardingol wasailuji ɗin hino wona sababu laatingol landale ɗen ɗaɓɓal ngal e hollugol ɓe wondema ɓe jeytaki e ñiɓingol ɗe dewe, bal ko balal Allah ngal woni ɓe e newnalngol tottugol dewe ɗen, wona hoore maɓɓe kamɓe tun dey.
o jantaaki ko ɗaɓɓa e ballale mum kon e golleji ɗin fiyo moftu ɗaɓɓale ɗin fof. Joli e ɓure o aya ɗo de hadisaji ɗuuɗuɗi heno muɗum konngol yoga karmkoɓe ɓen kaɓe wi'i alfatihatu sirrul qur'ani ko fatiha woni gundo qur'ani on wa sirruha hadhihi alkalima gundo fatiha on kay ko kalima ɗo de iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sabu arande munden hino sellina ga e shirku, ɗiɗaɓum mu'en hino sellina ga e innugol hino mari doole mawningol hore muɗum. Refti o ɓangini kanko subhanahu wa ta'ala wondema ko ɓuri moƴƴude e piiji ko neɗɗanke ɗaɓɓata immorde joomi muɗum ko yo fewnumo e laawol yottinayngol mo ngol e ko ɓuri towude e kaddeji ɗin e ko ɓuri mawnude e fandareji ɗin. O daali ihdina sirata almustaqima sirata alladhina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala ddallin. Ko woni alhidaya ko fewnugol wondude e newende e ko yottinta e ɗaɓɓere nden. Abu Hayyan ka deftere makko albahar himo wi wondema alhuda no wawi arugol maana attabyin maana ɓangingol wono ko allahu daali ɗon de wa amma thamudu fa hadaynahum ay bayyanna lahum tariqa alkhayr min ɓanginani ɓe laawol moƴƴere nden. No wawi arde kay mana al ilham longingol wono ko daali ɗon de qala faman rabbukuma ya musa qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Himo wawi arde kay mana noddugol wona ko daali ɗon de wali kulli qawmin haada ay da'in noddowo. Wasiratu ko woni maana muɗum ko attariqu ko laawol wal mustaqim ko woni maana muɗum ko al mu'tadilu ko fotondirɗum alladhi la wijaja fihi ko woni hara oñagol ala e muɗum. Wa an'amta alayhim ko firata ko ɓe neminɗa e muɗum. ghayril maghdubi alayhim ko firata ko harnaɓe tikkanaɓe. Wal ghadabu ko woni tikkere ko hawtagol wonkikin sanga oñagol e lettugol ko wonɗum diddu weltare. Si tawi hawri noon sifa on tuginama e allahu haray o heɓay maana iradatul intiqami faalede lettugol ma lettugol ngol e hawre muɗum. Ko hawroniri e madhabu salafi en ko nde wi'ete ko o sifa wonande allahu subhanahu wa ta'ala hawrondirɗo e mangu makko ngun en anda haqiqa sifa on ko anduɗen ko battingol makko on ɗum ko lettugol ngol wopuɓe ɓen e jippingol donke e maɓɓe. Maana mum ko innugol fewnu men an joomi amen e laawol maɗa fewngol ngol ngo yottinayngol men e malal aduna e lahara waɗaygol men wondude ɓe ɓe neminɗa e muɗum e tagu mangun woɗɗintinnamen laawol ɓe ɓe tikkanɗa e moftaji feƴƴuɗi e ɓe luttuɓe e majjere ɓe natali e laawol gongawol ngol lette jojji e maɓɓe. Haray hino o duwaw ɗoɗe ko ɓuri labede e noneji needi sabu o duwaw ɗoɗe julɓe ɓen yankini tawo ɓe yankinani joomi maɓɓe ɓawo ɓe qirranike mo wondema ko kanko tun woni handuɗo dendananga yettoje ɗen ko kanko woni joomirawo windeɗoji ɗin ko kanko woni filitotoɗo e alhaliji maɓɓe ɗin ñalani joddi ndin
Imam Ibn Kathir hino wi wondema ko ɗum ɗo woni ko ɓuri timmude alhaaliji landiɗo nde o mantata landaɗo on tun o lando haaju makko e haaju siɓɓe makko gonɗinɓe ɓen fof sabu no daliri ɗum ihdina sirata almustaqima o naali ihdini min tun o waɗi ihdina sirata almustaqima ko fi muɓugol julɓe gonɗinɓe ɓen fof sabu ko ɗum ɗon kay ɓurta waɗude ha du'a on jaabo ko fi ɗum allahu fewni en e muɗum sabu kañum ɓuri timmude. Mufassiruna en hino yewti moƴƴa ga e ko faanda e as-siratul mustaqim kono enen ko inneten ko wonnema ko faandira e as-siratul mustaqim ko l'islamu ardi kon e findeji e needi e ñaawoje yottineɗe tuma kala hiɓe jokkire e manal aduna e lahara wondema laawol kisiye on ko ngol laawol ngol allahu timminiri risalatuji ɗin o waɗi ɓurani on deftere laawol ngol o wakkili annabajo makko muhammadu sallallahu alaihi wasallam yottingol laawol ngol e ɓanginal ngol en laawol ngol ko faniti ka ihdina sirata almustaqima ay ko habbitine alay tabintinnen e muɗum waɗumen komin duumiɓe e yarugol laawol ngol jeeyaɗo ko maporɗo sayi wo sayi e kala waɓutu joomi makko fi yo tabintinmo e peewal ngal o ɓeydamo e maggal o wallamo hoore maggal. Allahu ne yamiri julɓe ɓen nde ɓe wi'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Jumlatu siratal ladhina an'amta alayhim ko badal ga as-siratal mustaqim o innali ka ayaje ɗo de hedina siratal ladhina an'amta alayhim o yondini ga innugol hedina siratal mustaqima fi ɗum no yotindin wondema laawol ɓe neminaɓe e muɗum ko laawol fewgol ngo seɗa fala tawede maɓɓe ko a jokkugol laawol ɗonde o inni kadi siratal ladhina an'amta alayhim o innali siratal anbiya'i wassalihina fi ɗum no yotindin wondema diina kan e zati makka on tigiri ko ka nema mawnuɗo heno jeeya e dalil holluɗo mawnugol nema diina kan o nema tugina e makko on kanko allahu an'amta alayhim ɓe neminda e muɗum sabu ko fanda kon o nemingol ɗo de ko ɓuri jiccugol ngol ko nemingol dinayankewol ngol neminaɓe ɓen ko ɓen anduɓe gonga on ɓe jogitimo ɓe andi moƴƴere nden ɓe golliri nde e dal makko ngol ghayril maghdubi alayhim ko o badal e alladhina an'amta alayhim in amu on addira sighatu fi'il o in an'amta alayhim ghadabu on addira bismil maf'uli o in ghayril maghdubi alayhim haray hene ɗum ɗo de non andingol en needi moƴƴundi ɗum ko wonude neɗɗanke ko tuginta e Allah ko piiji moƴƴuɗi ɗin o rentoto tungingol e Allah golleji lette ma tampingol hay tawi hawri ɗi fof koye Allah ɗi yewri heno jaa ko seydini ɗum ɗo de dalol makko ngol kanko Allah subhanahu wa ta'ala hari mo felliti yewtere jinnaru gonɗindu o inni wa anna la nadri asarrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasada jinnaru ndun ndu tuginali ko boni kon e Allahu ko moƴƴi kon tun ndu tugini e Allahu enen kay haray ko non hanuɗen jekkinorde harfu on ka wala dalina ko arri ko fi ɓeydugol tindingol riwugol ngol ko fani ɗo de bil maghdubi alayhim ko alyahudankoɓe ɓen wa bil dalina ko annasarankoɓe ɓen en jaa e mufassiruɗa en wiɓe kadi wondema ko fanda bil maghdubi alayhim ko ɓen bonuɓe hara ɓe tewi hara koye faale maɓɓe nokku
kaɓe andi gonga on kono ɓe selimo fe candolingol e yeddugol e wondema ko fanda e biddalina majjuɓe ɓen ko ɓen ɓe ala gandal duumiɓe e majjere ɓe heɓali laawol yottinayngol ɓe e laawol fewngol ngol. O ardini almaghdubi alayhim sabu ma'ana almaghdubi alayhim hino way wonu diddu almun'ami alayhim neminaɓe ɓen e muɗum woni ko kanƴi ɗiɗi ɓuri handugol fotodirgol dinu wala dalina on ko fi ɗum o ardinani jantagol almaghdubi alayhim hoore addalina on kanko ɓen hino wi'i wondema hino hiɗa wonande on janga e ɗo fatiha nde o wi'ata ɓawo gayni amin mana muɗum allahumma stajib kono noon jeyaga e qur'ani on dalli muɗum ko wonude tabitali e kamiluje ɗen dalil hiɗede innugol amina koko imam ahmadu filli kanko e abu dawuda wa tirmidhi ga e wa'il wondema wa'il bun hajir maki minayinu laaɗo sallallahu alayhi wa sallama hino jangi fatiha ɓayɓe gayni ɓe inni amin hara hiɓe pooli sawto maɓɓe ngon e muɗum kaɓineno ɗon nde amin ko non woniri karnukoɓe ɓen hino ɗuɗɗini haala moƴƴa e hoore koko o suratu ɗo ɗe mofti e neediji e findeji e dewe e ñawoje hino muɗum imam ibnu kathir ko janti o wi'i wondema o suratu tedduɗo ɗo ɗe hino mofti e yettugol allah e mawningol mo e mantugol mo mantirgol mo jantawol inde makko ɓurɗe ɗe moƴƴude hingol mofti kay jantagol rottorde nden ɗum ko ñalande ñoddi ndin hingol mofti kay fewnugol jaaɓe makko ɓen e landagol mo e yankinanagol mo e laɓɓinangol mo dewal e wotindinangol mo allankako e laɓɓingol mo ga e nde wonantamo yerujo ma nando ma kafidiɗo hingol mofti kay fewnugol ɓe e landagol mo yo fewnuɓe e laawol fewngol ngol ɗum ko diina fewka kan e tabintinnugol ɓe e hoore makka kañum diina fewka kan hingol mofti kadi e rewɗingol ɓe e golleji moƴƴi fiyoɓe wonu wondude e himɓe golleji moƴƴi ɗi ñande dargal ngal e hulɓingol ɓe e naatugol e laawi bonɗi ɗin fiwata ɓe moɓidiri wondude e naatuɓe e ɗin laawi ñande dargal ngal ɗum ko tikkanaɓe ɓen e majjuɓe ɓen wa sallallahu ala sayidina muhammadin